tumwete Rita Neiwo tunjizina elio mwana wawe wozeire Rasta Charz ningashinimba Sadidas owabinje barukumanya nka Rasta Charz enzarwa ya Igamba Magambo omururbo Nyaruguru Rubirizi district ariyo nayitekateka okore cyafayo obwarukwijwe emyaka 21 yamara mu kweshongora izoba rero rwamukaga urwo rw'ibiro 20 a university in emiryango neza kwiguraho shamanana itonziza kusimbure ndongo Rasta Charz omweshongozi kandi orukuhandika kashoze byeshongoro aine album ya grade ya kwasira katene byeshongoro ngoro Sabena ekijuma hamwe na nebindi watweire namagaraganje onga music uza kutitahiriza kumanyango hati kujikora commercial ne 2023 ubutushoboza album yitu ya grade so mwenu hati ndio mwaka gwa 2021 nabwecho ubwoba bwihema kandi nyenda kwibusya abeshongoza bariyaha nangwa nabo ubona batakizina mureke twatere hamwe ahubwo uruji rwa Rasta Charz mwishe Tumujwekye Ekirunga twatesise Abeshongozi ba Burengyerwa-izooba buri cyeshongoro kinaba kuchikunda se byeshongoro byanje byona niza kubyeshongora kuriye natandikire gusyana neye eyindi hati ahantu ho Rasta Charz ashabira abantu bono kwija bakamushagika ngo ahabwo kubayiteka tekero kubacamura ahari university ino muri Mbarara okutaha mu mutwaro amakuru agagashakwa kuri Christopher Himbisubwe.